salug nga nagdinalagan ha aton tuna nga nagaakat hing kinabuhi para nga tanan. Pero kung inimubos ano ang mahitabo, kayan kinaiyahan diri na magbabalik pa. Ang mga tao nga may grasya sa kahoy, kaya nung nawawaray pagrespeto sa salog sa ning grabo nga kinukuha labis-labis naghahatag hinduguhan natong kalibutan. Ayaw na magduda aton buhaton na kung gusto kita nga mabuhian naton tuna. Pag tinuod kita pagguro sa parahan huna-huna, kayan kinaiyahan na mo naton panimalay. Pagkaguhan atong kinaiyahan diri na kita magtulog panggato sa kasakitan. Kinuha man ang mga salog diri na hera makakabalik pa. Usa ka aksyon para sa salog, para sa tawo, para sa kinabuhi pa. Tindog kita kay importante intinuod tot kataran na aton kalibutan. Pagpalit nga nagbibiling-biling nga nag-ahating tubig para hangatanan. Pero kung ini maubos ano ang mahitabo, kayan mga tao diri na makakaluwas pa. Han matao nga may kalugaringon nga interes, kaya nung awaray pagsiringan masunod. Kung ang kinayahan madugangan hinsamad, waray tao nga makakaluwas hinti